Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla puli pharmacy habo kajingalam jong samla Imos Jones Imli mentak sngi ka arpusau tarik naila arja arpusau kilawan pentip pat ba hak bede ba kajiduna kinong tray pharmacy haki hospital hak jela haba ajingkran shakila bathai khubor mentak sngi hashilong press club nakaliang usamla Imos Jones Imli ula pentip ba kajingdon kinong tray pharmacy kalong kabaduna bha banyan ujor bat kiwe ki jela ula pentip ru ba kajing dawai ki dawai kalong ba mana kasngi bat lada ka jela ka don yala ka jong ka karkhana penmi dawai ne ka pharmacy industry kalong ka kabuk siar ka bakrawe ka jela bukan pelilat yaki samla wat kam shu kila dawa na ka sorkar ban thong kam buon kinong tre pharmacy haman la ka PHC CHC bat ki hospital ka district ba pher kila dawa ru na ki NGO ki ba penyat yaki pharmacy ha ka jela bagi di ban siu tu lop kat gum ka jing a jong ka sorkar shakinong tre pharmacy haka juga por kila pentip ban kaliang jongki kin sapha e kajing tho shaborok ki MLA ban dawa na ki ban kren lam hapo assembly haka bede ba kajing e jongki samla wat kam ki bala pendap e kajing puli pharmacy bat kila dawa na ka sorkar ban perkhat lam ban ai daki permanent post bat ban pelat pa ba yaki post ki balat ki benda bala kimat ki benwara taksi ile shim ki senjam daga ba ile wat afi ai ko kemudian kabar shim ke senjam kami persang menitu minister itu ni Henry minister itu ni laga abang paling appointment dengan dijemputkan itu ni iklan lah ban dia kedua ini te nimbanse ban pa dari jingtho ban ni ai ko piru habaro ki amale ban yele ko kamplon menta nomor bakadam session ikwa lengba ki kopis kujuni bat lengba ka lege jingtho kujuni kin kran bat kin yatai apo ka assembly session ka banda association apo tajla kujuni idan tanpa ni ba division ni one ka group of pharmacists ni one represent individual ya ke ba ni hoy ni tmu ban form na lanjut association hangba lembaga association ni lapan dan bun kibani shimenta wala kila ban resi ko executive ki lembaga jingdan association kala ka prila ki resi ko executive ki de ni lapan kejing ban form na jingdan association ban ta dan proses ban isa minsa intercambio ya ka association ke joni te mentar de bele isa shimi ke senja ko ka ba kade association ka ba mentar ka ba ni ba sarkar ka shule mina lain ka shi kunsulat ini da ba pentame itu ki pus contractual kemudian taksisnya te lada numerous points ada session kemudian kan kansler dari proses bejoki yang pada apa lawan dulu ya chairman Dr. Jarmida jadi chairman juga medical service development board mei jingka ka khobor ka bani yo ni ka jingya tendu bejoki kalau kapam clear ni itu ki ba ni hak demokrasi untuk akan rekam lembaga jadi menurut dalam jadi proses yang nomor pilih man di tentang ada dari balai mana kibuan pada jalan ini tetap demokrasi kibuan pada jalan kita members kita dan sorkar kita menteri jom sorkar kita buat maki berkanti ki kemungkinan tawar perganti jadi pun kita kalau kita bentar lalu performances dari dan kasan dari kadu performances jadi lembaga ini dan kita kini kita sudah komersial dan 500 bentar 600 beds dan ni ai pada guidelines dan kecil ai jangan terlihat sorkar dari push lembaga experience ke jumi ke pemilihan train haki bentar berpair nomor bakat pun gaji ni jumi ke sorkar ke batha
ba kini ban shim ya ka level la ni ka jing ba kan kha kan lung ha shop center te kumta kidon kam ba ai ba mai te ni kerpa de sarkar bantu no uai ku phamses man ma shop center ho ka jala an ka sarkar ka de bantu ka apoi an ki pharmacist ha PhD but lai bu sawat ki pharmacist ha CHC but like district hospital ki kembang kede bantu ki 50 beds lai bu sawat kini ki 100 beds sawat 200 beds new private nanti 300 beds shipo ka arnot ki 400 beds kalai le kat sawat sangut but ki 500 beds like no country ani kadiyo kawi kabenta kalau ba dikerpa di surga ba kan apoi shu ya ki drug inspector aman lagi district mapilang babun dalil hakini kidal ki dukan ki baai dawai pula experience tenrai ladangi pai habide ki dukan ki labun akal jela gejoni ki dukan di dawai ki drugstore ki labun ki pharmacist ki pharmacy ki labun nata ki klinik ki labun teni kwa ba nak sarkar ka thum bun ki drug inspector namar kumba nilap hanta ki drug inspector ki khamtam hakini ki district bathmai patan drug inspector pada mentang kita syukur ada kita drug inspector pada ki district bare apalagi ba hasti jong kin wanra jing kran ban phai smart yang ki pharmacist lengba ki leader jong ki ban ki ba ya tanya ko assembly bikin sengat lang ya ke jong ni te nama babun ni ki jong ki pharmacist ki bun ki la ki ti po state jong ni tamba kimpat poi kumka industries kawai ke industries kalong kawai source ka ba la ban penyo kam ki kena kuli ndai tang ya ki pharmacist ro ki babun ki kena kuli ki la ban kam po ka industries tingin da don kam banda wat iki kam sarkar ni ki kam ki tang ka industries ni ayo ban tre ha ka industries da ki wanda ka industries kum ka state sikkim ki bun ki pharmaceutical industries ki wanda kum zaidas alkem toren te nata ta no te kata hilada ka sarkar ka snap lan ka phai mat lan ni chani yani ki pharmacist ni yo jinterman adu ki badang lai puliru bat ki ban sapasu naman hadu mentawat ki senior jeni ki bala adat adu kunsuar bun ki basu tray nak kilek puli ka bi farm tambah ke jing tray pada don batray po bank don batray ki we pat ki kam ti kami ha kamuan sok ka sangat ti lada yo hidan ka jong ki kumaya ka jing puli bang puli ni yo ka kam tu ti kadon jingmut ke bondet dan ki sponsor lani bangin yo tamang ndai ka jing kwa jong ni kan long fair kan long ke exams makir kin yo mangir gin yo lang namar ba mangi ki pela le puli haki private university private college misiu pisal data lak misiu tila dangi dalak da puli ngin yo kam yo jam tikalan ladan ke jing pat yang ni tiki bondet pada kila yo kalat ban le puli lengba ka jing siu ka barit tila dangi le pat da ke exams kalong kumju ni kamde ba long kita ma bungi long pensiliang ya ki sponsor kan long iku apa kan long fair kan kata kalian ani khatsan aja te kamya hak shoda artan hantam ne don ki la yatre ki private hospital ki la sim ya ka license don ki ban anta ki tre arta pun tu tika jing sio pada ka jong ki kalong tang khat nyo hajar khat pra hajar tika juk menta kamya hak shu na thara bikin yo tang khat nyo khat pra hajar ani arko hajar bu ya ka benchmark salary jong ki pharmacist ndai bakin su ai ka pakimon ndai ki diban pai kumbala ong ba bakin yo ka kum ka skill pay balabu daga state government kan